Thật ngilumunyo tak kira panjang sidu pabujung ukuran dalam dada tetap ji Bandung tarasa patri kehenasib tapaban terserah pada Tuhan. Istri Sayyidina Ali, buah Nabi mulia, Fatimah metuah suci, janu afat menu calitra, bersuci pasolan kafan, sembahyang pasok kerendah, jenazah anu janjungan, nyanjudo Ali Murtada, Ummi insan yang beriman. Hai kuburan tak pelara, masanya teke di Tuhan, kuburan ji pegang haba, kuburan ji pegang haba. Ngan tegas diberi jawaban, hai insan beli bicara, nyo ulun tempat ada kejam, sepod kelam terharo-hara, ulun supin pirit badan, bangsawan hanalun beda, bangsa Jawa dan keturunan, Al-Mukarram halun kira, tetapi yang ulun pandang, hati iman dengan takwa, Abu Zar Ali masanya, kata dang tahet pula, kata dang tahet pula. Ngan sedih bertambah mumang, edum nan kubu berhaba, orang yang tak beriman, hai rakan yang berbahagia, padum tribu di dalam alam, kuburan juga tak minta. Ingatlah sengsara kubur, tan ngilumunyo tak kira panjang sidu pabujung ukuran dalam dada tetap ji Bandung tarasa patri kehenasib tak